Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabr'ın 26'sı bazar ertesi kunu. Tunev'ın zapt etilgen Ukrayn gemilerinin 3 denizcisi ilhak etilgen Kerich hastahanasındalar. Ularga operatsiya yapıldı. Bu haqda Ukrayna Mudofaa Nazirligining istihbarati haber etdi. 23 Ukrayn gemicisi Rusiyanın esirine tushdilar. Bular yanı Kapı bukseri ve Berdyansk ve Nikopol zırhlı katerlerinin ekipajı. Tafsilatlıca levhamızda. Kerech boğazı civarında Rusiyeliler tarafından Yangi Kapı, Bokser ve Berdyansk ve Nikopol zırhlı katerleri zapt etilgen son 23 Ukrayn gemicisi epirge düştü. Ukrayna baş ştabının malumatına göre 6 gemici yaralandı. Onlardan ikisi ağır aldı. Ama bu malumat da doz doğru değil çünkü teşkirli. Bu haqda UA TV'ge prezident müdiriyetinden haber etildi. İnformasiya проверяется. Sağlık alları ağır, onlarga operatsiya yaptılar. Siladan yaraları var. Я говорила с Москалькова. Men Moskalkovan'ı laf ettim. O bana telefon açtı ve bizim gemicilerimiz Kerich'te bulganlarını bildirdi. Olarını FSB idaresinin taqiqatçısı sorgulay eken. 3 Ukrayn gemicisi yaralandı. Olar Kerich'nin birinci hastahanasındalar. Onun sözlerine göre olarga tibbi yardım gösterilgen eken. Hekimler vaziyetleri ağır olmaganını bildiriler. Rusiya Kutlevi haber vasıtaları FSB'ge atıf etip zapt etilgen gemiler Kerech limanında yollanılganlarını bildirdiler. Keçenleri çıkarılgan ve içtimai ağlarda Rusiya gemicilerinin tarqatılgan videoda Rusiyanın Don sınır kateri Ukrayna Arbi deniz kuvvetlerinin Yangi Kapı reyd bukserine asilet çarpınını görmek mümkün. Bu vakıya bazar konu Kırım Yarımadası yanında olup geçti. Ukrayna gemileri Odessa'dan Mariupol'ge yol tutaydılar. Kerech boğazına yakınlaştı. Başkanlarda Rusiyeliler yol kapattılar. Köprü yanında ise gemiler ve aviasiya toplandı. Birkaç saattan son Ukrayna gemileri Azak denizine geçken son Rusiyeliler onlara karşı silah kullandı. Neticede Berdyansk, Nikopol ve Yangi Kapı gemileri zarar gördü ve zapt edildi. Bu sebepten yarı gecege yakın vakitte prezident müdiriyetinde Milli Tehlikesizlik ve Mudofaa Şurası acile toplaştı. Kun tertibinde bir sual. Kerech boğazındaki Rusiyanın tecavüzü sebebinden cenk vaziyetinin kırsetilmesi. Военный стан не означає. Eğer cenk vaziyeti kırsetilse, biz bu meseleleri siyasi diplomatik idare etilivden red etkenimiz değil. Bu cenk ilanı da değil. Ukrayna hiç bir kimisinden cenkleşmek planlaştırmay. Cenk vaziyeti yalnız mudofaa için toprak bütünlüğünü ve suverenitetini korumak için kırsetili. Toplaşuda Milli Tehlikesizlik ve Mudofaa Şurasının bulungan episi azaları 60 günlük cenk vaziyetinin kırsetilmesine kol tuttu. Şimdi bu kararga yukarı Rada nevbetten tış toplaşuunda bermek gerek. Cenk vaziyeti memleketten çıkmak ve kirmek yasak eti. Barışık toplaşuvlar ve aksiyalar geçirilivine yasak eti. Memleket idaresi adli memuriyetlerinden cenk memuriyetlerine denişi. Prezident bildirgenine göre seferberlik yani mobilizatsiya yakın vakitte ilan etilecek. Ama askerlikke mecbur olganlarga komissar ruhsatını almazdan yaşagan yerlerine deniştirmek mümkün olmayacak. Ayrıca cenk vaziyetinde saylavlar, referendum, anayasaga denişmeler kırsetilüvi kıbıde hareketler yasaklana. Bank bölükleri ve ofisleri adli rejimde çalışacak. Cenk vaziyeti banklarının işine asla tesir etmeyecek. Ukrayna silahlı kuvvetleri ise tollu derecede hazırlar. Sınırcılar, polis ve milli gvardiya arttırılgan sayıda çalışmaktalar. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ve NATO baş katibi Jens Stoltenberg telefon vasıtasıyla laf etkende Moskvanın evvelden bilinmegen hareketleri sebebinden olabilecek mintakavi tehlikelerini müzakere ettiler. Devlet başı Azak ve Karadeniz akvatoriyasında Rusya Ukrayna'ya karşı etken tecavüzi hareketler hakkında tarif etti ve bunun ile Ukrayna'nın karşılık olarak hareketleri ve cenk vaziyetinin kırsetilmesi hakkında da aytı berdi. Ayrıca Ukrayn denizcilerini ve gemilerini azat etmek için Rusya'ya karşı halkara tazyığını kuvvetleştirmek çağırdı. Olar acele surette Ukrayna NATO komissiyasının fevkalade toplaşuvunu geçirmek anlaştılar.
Кереч боғазындаве азағденізіндеке Русияның тежавузыны Авропа бірлігі Бірлешкен Миллетлер Тәшкілеті ве НАТО такбих еттілер. Олар Москваны аджеле суретте запт етілген гемелеріні кере қайтармақ ве. Кереч боғазындан кечкен гемелерге мания олмамақ чағырдалар. Русия Украинаға ұжым етеве азақ деңізінде ве Кереч боғазында яңа аскери тежавуз далғасына башлата бойле сөзлерінен Авропа шурасындаки Украина елчісі Николай Точицкий теді. О Авропа бірлігі мемлекетлеріні Кремльге қаршы яңы санкциялар кірсетмек чағырды. НАТО ве Авропа бірлігі Москва боғазындан кечкен Украин гемелеріні маниясыз ебермек керек олғанына білдірділер. НАТО тамамынен Украина суверенитеті ве топрақ бүтінлігіне қол тұташу жемледен өз территориялы суларында деңіз кемежилігі аққы. Халқара оқығына көре Русияны азақ деңізіндегі Украин лиманларына кіре білуге мания олмамақ чағырамыз. Авропа бірлігі есе өз бүлдіруінде Русияны Кереч боғазында гемелер әрекетіні тамамен еңартмаға чағырды. Азақ деңізінде ве Кереч боғазында кергенлік yüksek дәрежеге артты. Біз Русия Кереч боғазындан гемелеріні сербес кечуіні яңартажығына беклейміз. Авропа бірлігі Русия тарафындан Қырым ярымадасының қанунсыз илхақыны асла танымады ве илерде де танылмайжақ. Кереч боғазындаки Русия Федерациясының тежавузны Канад, Полония, Литвания ве Алмания текбих еттілер. Америка Бірлешкен Девлетлерінің Конгресі президент Дональд Трампны халқара ұқық бозылғанына үшін Путинні месулетке желп еттірмек чағырды. Бұ әрекетлерге Украина мәселелерінде Америка Бірлешме Девлетлерінің даими темсілжісі Курт Волкерде қаршылық білдірді. Русия Украина лиманыны yol тұтқан Украина гемесіні чартыпты. Русия башта Украин гемелеріні запт етті де, сонра да Украин провокация еткеніне қабатлады ма? Азақ деңізіндегі Русияның тежавузы бүгін Нью-Йорк вақтына көре саат 11-де Бірлешме Миллетлер Тәшкілетінің телекесізлік шурасы мусакере етежек. Аджеле топлашу Киев талабы ile кечірілежек. 15 ай деваманда экинчи Корошев Украин сесима бюсы Павло Гриб Ростов сезосында насилие Корошеджек. Боқта UATV-ге оғланның бабасы Игорь Гриб айтып берді. Оның сөзлеріне көре оғлысы еле Корошмек Ростов мәхкемесі разылық берген. Павло Гриб 2017 сенесі август 24-ді ғайып олды о ичтимai ағларда язылышқан қыз еле Корошмек үшін елға чықты сентябрь айында. Краснодар шерінің тақиқат тевкетханесінде бұлынғаны қында белі олды. О Сочинын бір мектебінде террор елема зарлағанында эссассыз қабатланылды. Өз қабатыны Павло Гриб танымай. Украин сесима бюсы Александр Кольченко өз доған күніні 5-ші кере Русия писханесінде кечере. Бүгін Кремль мобюсы 29 яшыны толдырды. Бүгін Киевде она бағышланған 2 акция кечерілмек керекеді. Писхане яране H2 адлы Кундуз контрактова мейданында кечерілді. Ақшам ісе Қырым Еванде Агуард Бюлысны режиссерінің «Девчата» «Золотого рассвета» весеқалы фильмі көстірілежек. Фаль Александр Кольченко Русия махсус хизметлері тарафындан 2014 сенесі майыс онында ишғал алтындаки Қырымда яқаланылды. Ишғалжелер оны террор әйлемлері азырлағанында қабатладылар. Августның 15-інде Кольченко қанунсыз суретте 10 ел апиш жазасы макюм етілді. О Челябинск вилаятындаки жаза ханесінде тұтыла. Мемориал ұқық қоройжы меркезі Кольченконың саяси мобюслер жедвеліне қошты. Яны яратылған бір адлы назерлікнің эсас вазифелерінден бірі ветеранлар сыйджиленің мейданға кітіріліводыр. Муэсисенің ребері Ирина Фриз білдіргеніне көре, вазифелерінің учте бір қысымы женг әрекетлерінің иштиракчилеріне берілежек. Ветеранлар назерлігі кележек сененің язында әрекетке кетірілежегі бекленілі о-4 йонелеште чалышажақ. Це соціальна підтримка ветеранів. Бу ичтимai тарафындан ветеранларга ярдым экенчи йонелеш тиби ярдым. Учунчу мана көре эн муим эля кулганларның катарасы ве жамаат эле иш 4-нчу йонелеш стратегия. Айры бір бөлүк талил ве электрон сервислеринин алып барылуы болажак. Шу жумледен ветеран платформасы. Құрметлі сәржелері, бұды қығаға бұл соңғы хаберіміз әді дадачы хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыны сағылықнен қалыңыз көрішкенде.